cha gwa yene do cha bento man ne dong ba le je no wala message me to man ta ke ne de kwang inform long wo yen gar Panyijar ko Unity State ta e kor cha message ni ti chop ke diok cha je ka ne ti different people and go na dor dong bate kor engeno cha cho gwi wo ko tamo wo ko wo ro gwa mi dong de te ke we mi de na de ka la ler gwa mi ke je so ala leg state George wo che use cha ko moblai ka ti la chal ga ro de ni so Sudan am minan we all know wo che so Sudan am anyway engeno so che joy won tame cha guru mi di de long based on information nan dong je won tame cha guru mi di de long cha moblai ka leg state the and government dung leg state finder again ku che native one cha la kel guru mi di che chu da na ka diok engeno according to tana na cha je ni je ka cha la ro ko payam no ro le men ko ke cha la ro mi jira mo go mi te ke mi mo familiar ke Panyijar chang e te gram shi ko le je te me la cha le je Panyijar wala Panyijar so de ke ran do ar mo mi shi ko le ya telephone to ba ne je jin ga lu la cha do ra na ma le nda me chele ni joy ba wo mo ni payam no kun dong ba chun ke le no ku ba ndam so goro wo bia ga chen ke chun wore anta ma ta ga mi shwala pachar wala pachar payam akel mo wa bi be kor ge je ta mi shwala pachak ke pachak payam akel direction mi dien mi be nei to ga ke mi shwala mayom payam within Panyijar County right man tama an cha je ka ne ri chop ga diok and go and kuma do ar cha leg state can mobilize for the last 2 to 3 days and tiani chiga testing me this information me correct chikane jo chiga testing ke 3 direction again ma shala pachar ke pachar payam kami chala pachak payam kama yom payam so 3 ke nyin county ka Panyijar mi jiram kel miteke ke contact ka jidwar mo chala Panyijar then did lar ka right away ko anta me shower mi dire ka jo yo ne ti char ya la ka beke ka kan those 3 direction lot ka payam di chop ka diok engena ngai jo ka team NUäR Ɛ KEL ka le tong mi tabana no shabagala jege engena shabagala jege dong rami te gwami dong chana bulong shop ko dong ram te ko so Sudan in case jiramo in case wo jiramo me dong di te ke telephone me de wo direct gore wona ne bi ne kon bi ga laler en go dorun ja kor ja betina engena gwane to kaye gwane wo me la largen wore mo go paurun gwane jen wo bela tong mi chie to gwane jen lakin mi shalar kon ko jang ta me shar la ka te kor kon sha bing nor ba na di la ler wo no mo ja to na taban cha na bi cha na bing nor ani jin mi ti ke direct contact ke ji do ar chola Panyijar ke Panyijar please do so yonke according to information it kon be tame
yo ke yene di bite kor yo ba ka mu wa pa ka che cho gwa chine kon chi ke kan ko chi ke ta ka let ana la ra je ke yen gar tame gwe tana la gwe gwa gwiran tino tara ra mo gwa mena na tame dong to ping tong mi ka mi ko la wo sho wor la jo je la rana la ro ne gwe ka ma yom ke be la ka la ke woni okay okay ram ke lon chi la ro ba ke chol very good chol ke ka continue bi ke jo ba chot continue ku ne chot pa yam no ku ne ti gwe radio na go and pronunciation me pa char ke pa char agenda ra chen kel pa chak ke pa chak a direction in the dien mayom payam a direction in the dien kan gwa dang jok to kan gwa kon dong cha la ro george wona ne de jang de ke ben ke gani la ra keller kan e kon jira ma dong te ke chances ka dong ba la ji coordination team ba okay dong ba la ji coordinating team kan NUäR Ɛ KEL ko ba do bien on ba tinte ka so Sudan ba on ba won ne to de ko gor ani bia ko temal ko la re yeno bane bi gudan te jena ke jen war ma ke lew ka so Sudan and wo government dung leg state che mobilization lad for the last week ka wo ba do cha la fini jar ba attack so now gani che ko te ke enough people she can decide according to Raimo from tonight de ye penyekan anu kwa ne ko la ler bi within beti chunga gwanu wona ne awo kanijen den wona ne dene biet ke jemi chane ngai wona mo le rode gane bi aku temal na wa kwala dan kondial wo bana widan bana lo cheng tong mi ka yen team NUäR Ɛ KEL bo chairman na tam kun ta gwame biya message mo biya je ko forum no kundial ka wo taban ba wo dil tene ke jido armo chen tama ye jira mar che la ro ti ka kairo mi ti ka forum dung NUäR Ɛ KEL ka Egypt ka bi message mo biyo je ka ngadang dun ka forum dun kami tenijin ka forum NUäR Ɛ KEL di ka gwa ba wo bi forum NUäR Ɛ KEL ko tene di altin me taban bi message mo biyo je ka sen kami tenijin ka forum dung NUäR Ɛ KEL ka we ana way it is che yen gar Europe biya no biya lel kami ke yen ji Sudan yen gar NUäR Ɛ KEL ka Sudan ka forum dun biya message mo ba biya jakarar so yen message na goro balariye agani biya ko yen kamal yen ji Sudan ka biya bul kamal yen ji America no kwane message mo kwane jakarar ne ko ne ke chamam gwanu go ne angai ke kene go te ko rum baga ke agani biya ko temal ga